saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Daibaga malamim manen gagayem. Kumusta kayo? Mukhang ada eko na. Apo mangiturturong. Ada mo eko na ken awamutan ti boses kon. Ayun. Okay na? Bueno, gagayem, ato yung arod manan, ito programa tayo itamalem. Sika ken tinapalabas. May sa programa, pakaitampukan, palakabasa, nagiti sursurat, alaglaon ka nagiti kabalasan ni Dibiyag, alintupulos malipatan. Buyugan tumad, dagitoy, nagiti agkakapintas, makapalagip sa maywang iti amyanan. At siyempre, nagitay Danio kanay sagana. Mangliwliwa pa sa ito programa. Sika, ken tinapalabas. Bueno, kas pangarugyan gagayam at timan nagiti sa magmamano sonata, intay tanggen, dahito nga programa, ket sagot ti Creamline Ice Cream. Kasama din Tilamotek Restaurant, Susan C3 and Bulalohan and Catering Services, Kenti Poseidon Bike Shop. Kanyak tumapay Nuday taladawang tiyak parang kanya Nasamit unay Sigugutok to'y puso Niragsak dago sa mabang araw Naming sigat nakasaraka Iti pintas ni ayat kasamit
adi agresa. Imnas ngayon indat na duma, sikat kapatkan tito'y puso. Binirbirok ka amang tet bangar, tuy kakay suna nga ayat ko. Bitwen kaanaran niya, amang silaw tuy dalan ko. Diyak gigiren tiyak tuk kenayan, kapuket ka uray pakatayan. Ngaminta inbilang ka pagkek nga nanayon, adi agresa. Sikat Sipot pa'y di maininawag, si kanti kikis day tiriknak, adung arapap na bukel tuy kaunggap, ngem musika tindadaduman. Musika tibiyag ko paset na ka, kasilpuna ka't anges ko ken kararwa, gapulaeng ken ka bituena kita, akas mais jay bagak itiyag sapa. Kas manladi ka maragpat o musika, taaduari gating nagpasaraken ka. Aring na daytoy biyag ko na ipusta, magundod ka laeng o musika. Agkupas tung tuy timek ko agdan tulakta, mangmangega manaumbi asunata. Babaen kadagiti na urnong nga plaka, adda tulakta kaduak ni musika. Danggayan na nga agkanta, tapnong nga samsam panaglangin ta. Babaen ito'y akanta, ipek sa kiyaman ko ken
ka panang tapayang kanyak nga awan sarday na musika metlat gapu anagam amutan kat sabay kumata di ka maumuma kadagiti ayog nga isagsagot ko ken ka agnanayon tukuman nagpagayam ta kas maladi ka maragpat o musika kaaduwari gatin nagpasarap ken ka arig na daytoy biyag ko na ipusta magunod ka laeng o musika agkupas tong tuy timek ko adan tulakta mangmangega manaumbi asunata babaen kadagiti na unong aplaka adak tulakta kadwa ni musika babaen kadagiti na unong nga plaka adak tulakta kaduak ni musika nalikata aminti aglawlaw ko kasikalaeng tilubong ko nuawan ka ayat jago amarit na umkis puso di na agtala tasaan na siya tigtag ikwakin ka nginupay nukasta di mundo amauray kasidiran ka uray pa'y masaktan tuirik na kapugin ay atagitura kapugin ay atagsangsangita atinman masubagan napudnungaya kapugin ay at nagbalinag kamag nga agkit kitaw kinaput nung kaniya kapugin ay at aganan sa agapugin ay umungkis puso
Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay hanggang iti 5 na metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan tinagbak Well, sublian natin ti programa tayo, sika ken tinapalabas. Well, di oras tayon, 20, kalpasan ti alauna, 1:20. Pagkima naman pa, ti sponsors sa di programa tayo, kagayam, umuna ti Lamote Restaurant. A restaurant where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal. With only rice na dabo. At dapat na iti menuda, bagnet sisig, fried bangus, fried chicken, pianggang kunada, lumpiang Shanghai, at dapay pork barbecue, gam ya. Pansit gisado, kenda dumapay. Lamote Restaurant, masarakan ni Block 7, San Jose, Candon City. Iliwet National Highway, ti Santiago, Ilocos Sur, di Tanay, Caburaw. Dajay, asidag ti kantong paniti Banayuyo. And of course, ita Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Hoy, dapat kayam di Santa Maria, di sentro niya. At dapat di Tagudin na po, di Barangay del Pilar. Kaya nag-update ak tumampay, baka dapat sa Bali. Nga branch na dito Ilocos Sur, bueno, kabangibang probinsya. Well, kahit yung pa-order for delivery or for pick-up, umawag lang at 0916-513-5570. May namapang kayo, karigiti pwesto. Pakakitaan, karigito'y branches ti Lamote Restaurant. Lamote Restaurant, kukwaken, ni matmatunan na gidagasawa at Solomon ken Lilia Ubuan, Abaya, and family. The number da, ulita ka po, 0916-513-5570. Nauma kayo kadagiti karne baboy, karne baka, nateng.
Paipada si mo ito ni fried chicken. Chicken inasal. So, pwede mo lagi tayo bagnit sisig ang kunan, ha? Pabalin mo lata, ha? Okay, Lamotek Restaurant. And of course, medyo nadagaang tipanyempo, masapol tayo madali mga palamiis ti karabukob. Ken tirik-rik na. Creamline ice cream. Yan. Nalakang ang nagpaido matraman ng ice cream na ito po. Mabalin ka na iti party. When no anuma anyaman nga kondisyon ti panahon. Mapadagaang mapalamis. When no lagi tayo nadungo-dung mga okasyon. Darigi cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones, jumbo cones, pinipig, mini cup, sundae cup, ayan, popsi pop, ayan, jolly pop, fruit jolly, dapat di ka Pinoy Classics, dapat di jay pang barkada po, tab barkads ko na, perfect for sharing, 1.3 liters. Creamline Ice Cream, magatang kanagiti designated outlets di Talugario. Thank you, Sir Joseph Clemente and family, TJ Clemente Trading, Santa Lucia, Ilocos Sur. Kumusta kay amin? Bumabati wansa, ti gasolina ken crudo. Hopefully, into no may Martes, nababantong ng dayay ekspektaran tayo niya. Medyo nagbaliw, dan sa 5 ko na naman ya, 5 pesos nga ngato. Di napalabas kay 1 peso ko na. Walang pababa na. Dapat ako matag agbalinan nga normal. Di presyo na ito yung petrolyo. Well, Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, Titanay, Santa Lucia, Ilocos Sur po. Na kayong biyahero, motorcycle riders, bikers, kaya daw pa ay makarik na itibisin. Along the way po, dumawas kayo lang dito, Susan's Eatery. Apagatan lang iti Santa Lucia Public Market, nagdakal di karatulad ta po, ang kayong pailawlawan. Kadagitay ko nadang, isumo lang isuda ito yung pwesto ti Susan's Eatery. Makita yung di karatula sa Bali. Susan's Eatery and Bulalohan tinakay kabili jay. So ti papanan nyo, nga putahe tin kay pagpilian, kunari yung nangina, adu. Ti servings da po dita. Mamati kayo kanya. Agawat na ba, di made to order for all occasions po. Nagitag birthday, kasar. Kita duwa pa yung okasyon, may na kayo serbyan. No? Ang kayo nga mabalin nga gluto, gisagana, bayan nyo sudang gisagana. Umawag lang iti 0916-565-9305. Sa sudan ti mga amungan, Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Edukat kukwa ken matmatunan na ginagasawa ada Manny ken Susan Huven and family. Kumusta kaya amin ita? Kasama ti Poseidon Bike Shop. Naingasatan malamyo amin dita na Poseidon Bike Shop sa dinuman ti ayan nyo data. Nga branch da, dato dita Santa Maria, Ilocos Sur, Bali Udaya, dita niya, along National Highway da ito. Kasama dita na Santa Lucia, Ilocos Sur, along the National Highway da. Parang ubong, kasi naglang da jay may isang bangko abo, Kasama ten iti Candon City, iti Gazo Building, National Highway, San Jose, Candon City. Kasi lang iti Candon South Central School po. Dadya agpadaya, kantong agpadaya, mapan iti Lamotek Restaurant. Kasama di Bangged Abra, tapay branch na J. Rizal Street, Zone 7, Bangged Abra. Mabalin nyo mat nga gumatang mat J. Isumot lang nga isong pwesto na kung sa Bali nga lugar. Bijay mo lang bangged niya, Neil Bike Shop. Kula na dyan. Malaksid nga bisikleta ti ilako da, damot electric bikes da dyan po, nga babalin nyo nga gatangan. Babalin nga cash on delivery, home credit,
online banking transfer, GCash payment, kunana da. Dadagiti sa Lutsuyo, mapangkailang ni Facebook page da. Poseidon Bike Shop. Una, numawag iti 0995 596-2349. Yan. Poseidon Bike Shop. Kukwa ken matunan met. Iman manihar da ginagasawa ada Johnny John ken ni Marites Dolormente and the kids. Daniel ken ni May. Yan. Kumusta kay amin dito na Poseidon Bike Shop. Karang dagdag dito programa tayo. Kasama dito ni Music and Memories. Kita sponsors tayo po. Thank you so much. Iti panang subsupport tayo. Ito na programa tayo. Si Kaken Tinapalabas, Manun Atawen. Ayan. Kasama at dapay manan. May isa kumusta kayo mo dito ni Arkis Agri Supply. Dito sangwanan ti Partas Terminal. Dito yung syudad ti Candon na po Naglako na ka nagiti magas ken agricultural supplies. Nang lukatan nga dayay formal nga panakalukat na ken panagadu nagiti magatang sadya ita bagas pay mula nya. Adanto sumarno nagiti sumarsarno alaldaw. RK's Agri Supply. Nangala ko na daduwang kaban di naala ditan nga mas dayay talagang quality siya. Nang napudaw pa. Ay. Well, etakit kukwa ken ni matutunamad Ray ken Gina Antalan and family. Itanay ko rin waig daya po. Sangwanan lang di Partas Terminal. Okay, thank you so much. Idintay nga ron pa nagtuloy kagayem. Intay ton danggan. Di pa na kay basa. Wino ti surat. Ngayon tayo ibasa itang nga malem. Ito pa lang programa tayo. Nga matipampay dagiti. Sumagmamano pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukwa kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out
malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Bueno, kagayam di oras na yun. 1:34. Ito ang programa ket sagot ka na kayo ti Lamotek Restaurant, Creamline Ice Cream, Susan's Eatery and Bululuhan and Catering Services, Poseidon Bike Shop, Ken Arki's Agri Supply. Bueno, at yun ti surat, ti panakarelasyon, panakirelasyon, paminsan, di tayo muno, anyat, pagdasalan na, pagbanagan na, at dahil tayo nabalegi, damo na kita'y nailawaan, naglaplapusanan nga ayat, ngayam, madain to, kanito, wino tiyempo, ngawan matlaing ti pagbanagan na. Ayat ngayong gana, damo na kita'y napaay, nakayay-ay, tinakapamayanda, kanya nga rod, kastal tibiyag, kunada. Kasamang nga rod yan, ti pakaiturungan na ito'y programa, wino na ito'y surat, kentay ibasa, ita malem, biyag, kapadasan, nakisugal, wino nakigasang-gasat. Tibagayam tayo, ako na Dear Manong June. Naimbang kamalem mo, kastamatan, karagitinaya, tadumdum nga giti programa, si Kaken tinapalabas. May sakmet karagitinaya, tadumdum nga giti na ito'y programa, kada to'y anawis met to'y riknak. Anang sangal, iti na ito'y asura, tapno ilanad kamanmat, tipakasarita ang biyag ko, adyak tupulos malipatan. Tapno baring agpaay tumet, ng inspirasyon, kanadal karagiti dumdungeg. Manong June, Jack Ilibak, may saak, katumboy. Katapno masalwadan nga usto tintero apakabuklan, ti kinatao. Ilingad nakmalang itinagan Dexter. Taga 2nd District ti Patpadag tayo a probinsya ng Ilocos Sur. Iti edad ko a 50. Adak pa lang a single iti biyag. Kanalabit tong palbiyag.
Nupayad na iti puder ko dagiti duwa aka nakak. Amay sa lalaki ken may sa babae. Ta daksanggas at met dagiti naganak kadakwada. Tadi damat masaparan na suportaran dagitoy iti panag-eskwela da. Nasaya at met kaddi kunak manong John. Tawre kaskasano. Adakadwak iti balay ng runa no adda tiyempo nga maditirik na kung nagsakita. Adda may baon ang gumatang agas kung nagluto iti taraon mi lalo no kasyay nga adda madi arekrik na. Wen manong June si Gudakmet idi nga adaan riknat babae. Nagayat nakmet iti may sa lalaki. Ubingak pa'y idi ubingak pa idi aginggang bumalasita nga riknak ti babae. Imposible makunam siguro ngem pudno makariknak ti ragsak no tay agkadkadwa kami ti amin na banag, ken day di lalaki, anakay law anak. Inayat, ken dinungdungo, akayarig na ket langit ngawan patenggana. Tawen 1987, ididamo ka makapagtrabaho iti may sa department store, ijay vegan. Pasaray pasagidan naktay on duty as security guard. No tay sumbrek kamin nga aglag-in. Tayman banat sekyo akaslaman amin ket pudno. Ngay sumaten tingin nakatnagan riknak ken nasurok nga ayaten. Dayta a sekyo. Idi damo naraem, natakneng, responsable, ken concern kanayon kanya panong Jun. Ngam saan ang nagbayag dayta relasyon. Tapal palamlaman nakgayam ti loko as security guard. Takayat naklagayam idi agganusen na purusen. Ngam saan ang nagbalin kanyak dayta sirib na. Taplan-planwan na palang. Ket na kasaganan tay balisong ko. En kaso ngagdursok amang pilit kanyak. Jakman ang mumanong no kasano nagbaliw ang namimpinsan to riknak. Ta nagbalinak mata nakas may sa lalaki. Agduyos ka rin babayin. Gabong nga tayo tiday di pirmi a panakapasakit ko. Idi nagsina tidalan mi ken day di ar-archok asikyo. Wen manong sipo di din, babain, tisapulen to'y pusok ken riknak. Agarem, agkawes ken aggargarawak meten nakasmay sa abaro. Imalis akiti trabaho, ket napagkasatan akmet anakastrek iti di may sa manen a department store, ngem ijayen Lawag City. Naranyag iti kadaal daw asumbre ka. Takaadwan babae dagiti katrabawak. Sadyay nasaripat patak tay kapipintasan abalasang.
Ilingad naman itinagan Shirley. Tagalaw yun, ni Shirley Manong Jun. Napinggol nga arakuluten tibok na, malarosas, dagiti pingping na, anagmayat tapidil-pidilen ken agkan. Agtandem kami iti nakay pwestuan mi na lugar iti department store. Iso nga oras ko amin na kanito amang balbalatong ken serious sa nagaram ken ni Shirley. Agengga, anapagwen ko. Arig na nga baka kiti sweepstake sa kunada. Kaputa nagbalay giak ang nakapag-girlfriend iti kasjay kapintas sa dayag. Nakarkaron, agim magetak iti trabaho iti naldaw-aldaw. Takanayon kami ngagkadkadwa kini Shirley. At dan inspirasyon ko iti biyag. Kanayon kami ngagkuyog arumwar iti trabaho. Kahit kanayon ko ngay tulod iti kasera na. Awan laped iti raydi relasyon manong June tapos board mates ni Shirley kahit insigida anay asidag na kanya. Kanayon akpayan amapan mangrabi iti kasera na ta tiyanda kami merten karigiti maluto no kasjay amapan ko itulod. At daragit tiyempo nga mapang kami matagpasyar karigiti papapanan dagiti magsing-irog ako na da. Ano maminsan, pang kami agbuya ti sine, no kasjay napintas ti mabuya. Gapo iti kapingatan iti relasyon mi manong yun. Nang kita kami iti maysa nga kwarto, nga umalisan mi tapno nananayen ti panagden nami ken ni Shirley. Nakaragragsak, dagidi akan ito manong June. Takanayon kami ngagkuykuyog. Idan yaman, aramiden, ken papanami, ken ni Shirley. Jak malipatan na di tiyempo nga danaylewan, mangarem ken ni Shirley. Kastalaunay ti selos ko, manong June. Kaya't kun di pumatay. Yamin paunay-unay ni Shirley kanyak. Abay-bay aklangan day tama banag ta saan na kayat day di nagaramgan ko na. Ketsyak kano. Ti ipatpateg na. Kaspam managnek kano na ni Shirley. Apay pala nga si Murtak kumakin ka nakikabalay. No saan ka ngay ayaten. Katsipod idin manong June, yakon pa'y sinidsidir ni Shirley no dumteng nagiti kakastoy banbanag, tamok ken marik na kapudno, nagiti insawang na. Saan na napuputan, nakatalon at awan kami kini Shirley, kat kunaknog na nayon, ti panagdan nami. Naminsan na malem, imay ti kabsat na ababay, ading na. Tapno agawid kanu pa'y biit ni Shirley, tapno asikaswanan. Tayo na apurbaranan na petisyon ni Mamang na kenkwana jay Canada.
Naklaata kiti naamwak manong June. Ang nanai ti marikriknak. Daka mo no agsangitak. Kapo iti na ito inimtuod kanod ken ni Shirley, no apay adi naman lang nadakamat day tabanag kanyak. Tapno, jak kumamat makmaklaat ken nakasaganak kumamat akanayon nanyaman nagiti dumteng nga desisyon. Ngam pinagkalmanak ni Shirley babayan kadagiti arakop na. Inararakop na manong June. Tamnula ang pagkalmaan na. Dagiti arakop na. Isuti ng palamiis. Itigura. Kunana bayam la ka din. Paramet lang kadata na ito'y apapanak. Agsubliak tumatlaan kan ka. Ket no addan to pa nakabalin na, alaan kan tumatlaang sadyay, tapno datan tumatlaang tiagdan na. Dagitoy abalikas, tinamagkalma kanya kay supay laang ti agsubli-subli amang mangeg ko, ageng gana ita apanawen manong June. Agrub-rubwat pala ang agawid ni Shirley Gilaunion manong June, hindi makariknak, itiliday. Akasla, kayat ko tagsangit. Italaeng amay sina kanyak ni Shirley, nakunak. Tasipod idi nagdana kami, di kampay nagsinsina, karagiti na panan na luglugar. Apagapaman anay tulod ko dagiti agkabsat. Iti terminal. Nagsubyak matan iti boarding house ko. Makaikawa nga awan ni Shirley. Jack makaid na. Nagpatnag ang nakamulagatak. Agkakapsuta kabimbangon kabigatan na ng isagana iti pamigat ken balon ko mapanagtrabaho. Talaga, amay kawak kiti kaawan ni Shirley. Pimpiman ti tsurak kamay maysa, akayat ko pa yan ti agsangit. Ken lumangan kuman iti trabaho tapno laing iturog kun. Sa ito'y lumlumdang apusok. Yang pinilit ko, inibturak kawan ni Shirley manong June. Agengga, anagsubli iti aldaw ti Lunes. Wen manong June iti kaldawan ti Lunes, nagsubli ni Shirley. Permilaw na nga nakinarakop ken inagkanagkan iti makita. Agkat katawa met iti kastalaunay. Launay ang tinamayakan ko na ng iliw manong June. Wen kasalaunay iti panagayat ko kini Shirley manong June. Nga uray la agimon dagiti lalaki ang makakita kada kami adwa. Nalabit question mark ti naipalkat iti muging da.
Taapay pala asyak katumboy, tinaka-girlfriend itikas jay kapintas sa babae. Nakaragrag saka kititonggal darikmat tamakita ni Shirley manong yun. Awan kupas sa panagayat, tinaypaay tinagbaitan mi adwa. Agangga. Adimteng ti kanito panagpakada na tamapanen iti balasiyo ti tao. Bueno, gayam tituloy ti salaysay ni Pagayam Dexter. Ito sublyanan, kalpasan lang kadagito sa magmamano pamalagip. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the road to Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind.
Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Well, itintay panagtuloy kagayam kahit kuman nga kablaawan iti belated happy birthday kini Evelyn Roldan. Kasamat kin ni manager belated Alpha Rafael, manager Alpha Rafael. Kinagaya dumapay nga birthday tatamat nga daw kagayam happy birthday. Kinagaya dumapay nga celebran yun niya managiting kay laglagi pa na celebran ng tangal daw. Happy celebration. Ala, tiyapo dadang kanayon nga mangtarabay, mangipakay kada kayo kada iti bendisyon ken nananay salunatyo. Kumusta mat Emmy ken ni Jerry Degia, Annalyn Pascua, Cory Garlejo Johnson, kumusta ka ta Bats? Bats Sylvia Gamose, ta Valenzuela City. Charity Ann bayaw na dita Baguio City kasama na iti apo dita. Kelly Galliano, Kelly and Carol Galliano and family. Mary Jane Guzman Ramos iti Barangay Bagani Campo. Ni Kabsat Ping Jimeno Valdez. Itatagudin. Brad Reno ni Ma'am Angela Sotero. Agnes Valdez. Iti Athens, Greece. Kaya iti pamilya na ang ganda to'y syudad ti Candon. Mark Vince and Doc David. Kumusta kita? Amor, thank you so much, manen, ating ko. Sama ka ni Jason, kan ni Shaina, Ignacio de Tac, California, USA. And of course, kan ni kumpadre Rafael Paeng Valdez and family. Tatagay ni Maya. Maya. Well, gagayam iti tuloy na ito'y pakasaritan ni Pagayam at Dexter. Hintay denggenan. Dimtang ti kanito, apanagpakada ni Shirley, amapanan ti balasyo ti tao. No kasano karagsak ti mapay iti mano at awen na panagdanami manong June. Nagkarumet taliday ti mapay, iti na ito'y adayo kanyak ni Shirley. Ngam nagserbi apang matibkerik na. Dagiti karing karimi, ada kamin tulata into nagsarak kami manen na dua.
Pimanaw nga rod ni Shirley at ila maudi nga arakop ken agek na. Tinagserbin anakalaglagibak ken kuana. Dagidi apagteng pasama apulsaanen na simina dito'y pusok ken panunot ko. Tamanipod met iti daydi a panagsinami ken ni Shirley. Saan kon anakita pa'y aging gaita. Kasla agkatang-katanga kiti taaw. Amang ururay iti isusublina dito'y danak manong Jun. Adapay tiyempo natalimudaw kiti pagpapahaya ka department store. Tasimruunan niliday ken iliw ko ken ni Shirley. Nangruna, numakit kita ti de sarming estante apagtaktak deran na idi at dapay laeng akadwak. Manong Jun, kasalatan asok alagpukaw ni Shirley iti biyag ko. Pinadas ko na minsan anapan ng umusta ken ni ading na ngayon patangken na kidin iti sangwana kalipatek kanon. Taddan sa bali a karelasyon na ijay na panan na adiso. Kaslaak la napaksuyan itinanggag ko manong Jun. Agkapet ti barukong ko. Ajak makaanges. Intugaw ko iti suli akit kitaan nagiti sales ladies kan nagiti customer. Iti liputan. Luputan a pagpapaayan na. Nagdagsa na panunutan. Taubbaw met gayam dagidi a karin-kari. Naglakan na nagbaliw pangyadeng ni Shirley. Nakun ko nakpaigad din nga mga nakaraman arakop ken agek tipudpudno a lalaki ni Shirley. Kadison di kinaykayat na ngem iti palso, apuso ken armas, anapatawod kanyak. Wen manong Jun, kastoy tinapasamak, ket nagsardeng at ngarudan na nagtrabaho ken nagawid akon iti ili anakaya nakak. Ket dito'y kon, ngayon bukbuk ti atensyon ko, itinapanunot ko apang gadan. Tiagtaraken, kadag iti dingwen. Wen manong Jun, nagsolo akon, nagtrabaho, ket nailiw-liwag kumet dagiti sanaang napasarak gapu ken Shirley. Ket ininot medlayang nga nagranyag ti aglawlaw ko. Adamet ket di mapay kasukat ni Shirley idi manong Jun. Ngem awan latay kasken kuana anapintas ken naanos. Taday di may kadwa na alak. Ket puro met paggastusan. Apagraragsakan, tiad adda agalad na. Happy go lucky ako nada, ajak pay amon no adda kasugpon ko. No kasjay, kama minsan nga agpukaw. Ket kinaykayat ko lang nga nasinaan, ngam tay may alis-alis ti alipuspos na. Ako nada. Isuan saan nga nagbayag day di relasyon manong Jun. Nga gengga ita.
Katkas na kunak, itay. Asinggalak pailang, singgalak pailang. Ngagbibiyag dito'y rabaw, tidaga, aganggay ta. Dito'y kung aruda nagibusan, to'y salaysay kumanong June. Nagyaman ang kiti pa ng ibasam. To'y nagsurat, Dexter, iti 2nd District, ti Ilocos Sur. Bueno, gagayamin kay nangagan di nakabuklan na ito'y surat sa laysay ni pagayam tayuan ni Dexter. Yung kasangwanan amang tedakmat iti kapanunutak ko ng mensahe. May papan iti na ito'y sa laysay na. At yung pa'y nga intay nangganmet nagiti sumagmamano pamalagip. Our dreams will be completed on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Sandberg, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City.
thank you. Iti panag dangdangag. Naragsaka panag wibuya. Iti papagayam dita Banggar. Imelda Ortiz iti Central West 3. Kasamaten dita Barangay Luzon Norte. Almirol family. Iti taga sino pa di may isang ako, dagdagang dita. Na kayon aminan, dita na Banggar. Iti kakapsa, dita na Balawan, La Union. Dita Santol, Sudipen, ayan. Musta kay Tamad San Francisco, Sudipen, La Union. Well, ating arod ngayon tayo taluntunan, talantanan, ano. May kan iti mensahe na ito'y salaysay ni Bagayam mo, Dexter. Well, Pagayam ko, Dexter, agyan mo naklaunay, iti anos mo, nagsurat, nagisalaysayam, iti maysa kapadasam, iti biyag. Pagayam, kas kunatay pagsasao tayo, kas tala tibiyag. Manmano ti agnanayon na relasyon ng runa no same-sex matlangarod ti saritaan. Yan. Nalabid na itan tinaituding agasat mo, tadama na kita mamok dita. Nga nabayagdan ng tip-tipon ng awan pulos ti pakailasinam nga panagsinada. Kadaman na iti panagsisinupyat da. Malamdaman, nag-sweet damanen. Sweet. Ha. Talagang gagangay nga kakasta pasama kiti relasyon. Ngam, tinapasamak kan ka Pagayam ko, Dexter. Kaya talaga nalabit na ikari. Agsina kayo. Nangala kamet ko namin ti kasukat ng paliwawang mo. Agduma tay kayat yu adwa ta intes. Agtala na ed, dita sidong mo, no abay mo, apagaayat mo. Ay, tila mo't pagragsakan ti ayan na. Ayan. Biyag nga talaga. Dala kita'y saan matumpungan. Yan mamok Pagayam, Dexter. Masayangan ka man iti daydi a relasyon nyo kini Shirley na naibsamon, na iyawawan mon, na di sakit tinakem. Kaya nataltalgedan na jerik nam, ken biyag mo. Adama dagiti duwang nga kanakam dita sidong mo kunam, ha? Kaya awanan ti sapolan pa, itadadamat nga katulungam, itanyawan, anyaman nga garaw mo. Lalo kat adaan tayo mat iti edadan, ya, manot titawan mon, lumakay, bumakat ta taon, agkapsutan ti bagi. Yan basta saan tayo lakit ko mga mangliplipat, ngagyaman iti apo malakabalin. Kapo ka nagitimpay na panarabay kada tayong anak na. Nagita problema katagserbi, akarit, inspirasyon, no kasano tayong asolbaren, babayan metlaeng, iti panarabay, iti apo. Nagalakastan nga ron Pagayam ko nga Dexter, giyaman naklaunay. Ken, at timang nga ron, timaysa nga sunata nga ipay ko ken ka, ken nagitiman iba't patek mo iti biyag. Sapay lo kumata magustuhan. Lagit ni aya anyan anak sudi samit ni kalman itan anyat sa apay biyag ko kastuitan at dadadi sa bali akayan aya bigla man lae
nagpagada itiadayon. O nagsakit anyat sa apay man nga inka inkulbo ayat na pudno. Agsangsangit to'y pusok, sipot ipapanaw mo, at daan kan sa balik, inat linimlimo, taayat mo, di napudno, ginuntawayam, laeng ti kinarukop ko. Agsangsangit to'y pusok, sipot ipapanaw mo, at daan kan sa balik, inak linimlimo, taayat mo, di napudno, ginuntawayam, laeng ti kinarukop ko. Bigla man laeng ipapanaw mo, di nagpagada iadayon. O nagsakit anyat sa apay man nga inka inkulbo ayat na pudno. Agsangsangit to'y pusok, sipot ipapanaw mo, at daan kan sa balik, inak linimlimo, taayat mo, di napudno, ginuntawayam, laeng kinarukop ko. Agsangsangit to'y pusok, sipot ipapanaw mo, at daan kan sa balik, inak linimlimo, taayat mo, di napudno, ginuntawayam, laeng ti kinarukop ko, taayat mo, di napudno, ginuntawayam, laeng ti kinarukop ko. Well, hindi nga rin nangigan kagayam ti Salaysay ni Pagayam, Dexter. Ito bilang daman nagiti kapadasan nyo iti biyag, di yu pulos malipatan kahit yung man ngay binglay dito programa tayo. Ipatulog nyo lang dito programa tayo, Sika Ken Tinapalabas, care of Dear Manong June, DZTP, Radio Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City, Ilocos Sur. Kumusta ating ko, Gracelyn Mendoza? Dapala da Rudy dita, kana Rudilin, ken ni kanyalaganan ni Naudjan. Lucky, ay Lucky. Joyce, ayun. Dito na ay Hong Kong, ya. Kikita na kita ay pamilya. Ya. And of course, binabati ko rin sina Nono. Dito sa ating programa, no. Tsaka si Lenlen, ni Boy, the Roldan family, Nestor, Banjo, yan. Siyempre si Evelyn, nandyan na. Birthday niya kahapon eh.
Sa wala kiti Roldan family, dita barangay Santo Tomas. Yan dita na'y Amgid. Kumusta kayo, Uncle? Uncle Bining. Kasama kini Dani, kini Nanding. Well, di oras yun kagayang alas 2:23. At di ba may isang sonata? Nagsaway, apintas mo awan, umaspin. Numaramiyagan, talumabaka apintin. Anak kay tampukan, takalid mo akas lapituan. Aglalong tumamdag ka, itiyag sapa uwen numalem. Nubingyan na itabibig mo sa kaumisem. Agtarang adagos na ita, tas makin amin. Ta egan meta buong pangulkuluten. Kenta kita'y muwakas bul, lalayaw itim malem. Awan ngatan, tikas kan kaanak bukelen. Akin na raburan, Diyos apumeng ka kaastin. Tabi no bukudam, aminen at talukatin. Uray ang misutan, napintas kan tulaen. No pingyan ng tabibig mo sa kaumisem. At parang adalus na ita, kas marpil akliten. Da egan meta buong pangulkuluten. Kenta kita'y
Ito original, kasawa tayo ako ah. Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the road to Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. From the 38 barangays apo nga identified. Sa ito ay may tadtata di barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga baka Well, subyanan tayo oras di programa tayo. Sika Ken tinapalabas. Isama na daniyo tintay taljapan gagayem. Daniyo pinutar. Ikabsat Yulimar S. Domingo itinalvo Santa Maria, Ilocos Sur. Kablao na met karigiti kalugaran na. Itanay Nalvo. Kastamatan kinibakat na. Yan ni Fe Domingo. Nakarod pinauluan, da ito'y sarindani una. Numampay kunada. Mangrugin nga agpalaod. Numampay kunada mangrugin ngagpalaod. Sinursurot ko ti ayan ti aweng amatimtimod ko. Sinursurot ko iti ayan ti aweng amatimtimod ko. Sonata amakay ayo di unay atayo. Intundanak ita, dito'y ngagal alamanga. Ay anyan na nagado, dimmaray agbuya. Nakaturong, dagiti matadaken ka, magay-ayo makaliwliwa alanga. Numampay mangrugin, agpalaw din, kasi ti init
agmatuunen. Uray kun kunak daytoy ita. Kitain nyo, di pay laeng maudi, day talanga. Adu pay laeng abaken na, day tabuya. Talag ito'y mata, saan amauma? Kawes na, ay anyan, rumimrimat. Kasla kulinta ba, makakurarap? Itaglawlaw pinadayag mo, pinaragsak mo, dagiti may nakitabuno. Ibawing tayman dagita mata, anya ti makitayo, makunayo itadda, iti abay na. Nataer saan kadi, uray kunada. Tamang rugin, anasanayat, addang na. Saan pa'y laeng nga paatiw, no tingitingem rikna natibker. Isubli tayo man aming mingan, mutya aribay, itarabi ay anyan. Tauray manggapon nagkuretreten day tabingping, numatmatam, maniniwam pay laeng, day di pusaksak na awan umasping, hindi ka bang banwagan, inda day dayawen. Talag iti makalabas kan ka, idi, inda ka taltalyawen. Dito makaawis rig na, apamulinawen. Nulabsen dagsao, day di pusaksak mo idi, isupay laeng pusaksak mo anasudi. Kunada, ayamuom daga amoy lupa, ngem saan bang luna ang gadiwara? Asay-say upen tayo ita, ang makabangal, makaliwliwa, itirig na. Nagasatak ng may nakitabuno, tanay kanak gundaway ko, amangi doyak-yak, day tapintas, ken dayta, day dayawen da, asaguday. Iyabrasak kumaday to'y pamakada, ngam alasen to'y riknak, baka gumura. Dayta nataer dita sibay, taitay pailaeng, amang palpaludip, dayta pintas mo. Ala, innakon awanen mapili kabalikas, amang iladawan, dayta apusaksak. Dayta karod gagayem, ti sarindaniw ngayon paay kada tayo ni Yulimar S. Domingo itinalbo Santa Maria Ilocosur. Panagyaman kan kapagayam ay Yulimar at yung mga ultimay sa sonata sa apela kumamet na magustuam kan nagiti patpateg mo iti biyag. Jak malapdan liday nga mapay agbabawi ak tajak maneb kastirik na
naladawen tapnong ibog sila manaw ka dito'y arpa. Jakman pulos, biyag ko ang mapanunot, tiyag-biyag ngagmay maysa, ngawan ka dito'y danag, ket sapay kumatain ka maalingag, araraw to'y puso, ngain ka binaybayan. Ngemuray nuinta, naging nadayot, dito'y puso, sika, tiin talimeng ko, keta mo, ayat ko, nasubli kanto, pagsublien na kantong, napudno nga ayat ko. Jagnay parit na napudno nga ayat ko ken ka. Nupay ka na yunidi nga daka iti denak. Kailiw ko't arakop mo kaano maneng ang marit na ayat mo adjak ini nga ingkaskaso. Ngemuray nuinta, naging nadayo, dito'y puso, sika, tiin talimeng ko, keta mo, ayat ko, ngagsubli kanto, pagsublien na kanto, napudno nga ayat ko. Ngemuray nuinta, naging nadayo, dito'y puso, sika, tiin talimeng ko, keta mo, ayat ko, ngagsubli kanto, pagsublian na kanto, napudno nga ayat ko. Well, nadaman bilang nagitay na kalakasa. Nga dandaliw yo, gagiyem. Ay patuloy nyo lang din programa tayo. Programa tayo si Kaken Tinapalabas. Dear Manong June, care of Dear Manong June, DZTP, Radyo Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City, Ilocos Sur. Kablao ko man ni Manang Lourdes Kizora Ugot dita San Francisco, Sudipen, La Union. Kasama kada kayo aminin kakabsat dita San Francisco, Sudipen, La Union. Well, at timampay nagiting aron bating
sonata ang entay denggan gagayam ng kasangwanan na pagyamanak pagmanen. Nagiti sponsors sa di programa. The Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of their chicken inasal. Nastabatan ka rin dumapay nga menuda, natapyanggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado. Kanda dumapay. Ha? Lamotek Restaurant, kukwa ken ni matmatunan na ginagasawa. Ada Sol can Lilia Ubuanen family. And of course, the Creamline ice cream. Tayo nalakangam nagpaidumat raman ng ice cream. I'm craving for it. Kuna naman yan. Magatang kalagiti kalagiti luglugaryo po. Kalagiti designated outlets. Okay? Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, TJ Clemente Trading. Susan Citery and Bulalohan and Catering Services. Tayo pakanan along the National Highway dito Santa Lucia, Ilocos Sur. Dakal di karatulada apo dita, may sa ti Susan Citery and Bulalohan and Catering Services dita niya. Asilaglaan iti Santa Lucia Public Market. Nagawat na pa, kada may to order for all occasions niya. Hanyo ang masapol, ay no hanyo kayat nga na kayo tagisagana, nagluto. Kasarita yun lang, di Susan Citery and Bulalohan and Catering Services. At datan ni Ma'am Susan, ya. Recipe number 0916-565-9305. And of course, the Poseidon Bike Shop. Seller of quality and affordable electric bikes. Nagsamay ka dati electric bike. Tatlo ang kangusaran ti nakangingin nga krudo. Nakangingin nga gasolina. Dapay ko gumatang kayo iti electric bike. Lako da dita Poseidon Bike Shop at pasurot na po da DJ ko dadjay nakalista jay no ano niya nagiti maited nga freebies kuna dadjay nya pasurot na da may pasurot nga libre nga bisikleta ha dependensya di gatangin nyo mabalin nga utangan nyo ano ba nya naganan di ko na da tintinagan nyo ito'y bayad na po home credit nga kuna da nalaglag na basit. And of course, tay pagkatangan iti agri-supply ng Rona Tibagas. Nang miningin na Tibagas sa po ngam na ito nalaka. Nalaka tila ko na nga bagas sa po. Yung bagiti nung ikumparam ka rin duma pagkatangan. Ito'y Arquis Agri-Supply. Dito na'y sango ti Partas Terminal. Dito na'y Waig Daya. Kukamat da ito'y da Ray, ken ni Gina, Antalan, and family. Okay, gagayam, sangwanan ngayon tayo pipindakada. At yung mga rudan, nagiti sumaganat pa yung sonata, ngayon tayo danggen. Kinaador
napeklan awan kan inakon pinaybayan manangalilaw ulbod ka napeklan na alam te amin inakon tinalikodan manangalilaw ulbod ka napeklan awan kan inakon pinaybayan. Bueno, kagayam, dahil mga rudan, di nakabuklan, manan, di programa tayo itamalam, di Sabado. Alagyan malak manan, di kayo panarabay. Thank you so much. Alsapay ko matang karud, naliwliwata kayo manan, uray, pagkanito lang. Sapay lang matadla kayo tumanan, karud, ito na may Sabado, tikas tumilang oras. 1:30 to 3:30. Istasyon tayo, DZTP, Radyo Tiradpas. Ito, kadwa tayong pumakadapan samantala. Dennis Havillonar, kasama tayo iti DZTP, Digital TV, YouTube, and Facebook. John Gabintong. And, of course, manen, pakadamat, pansamantala, ito ipagayam mo, iti tangatang ken kadagiti lang langalang. Your dear Manong June. Agalalwa tayo kanayon. Keep safe everyone. Kanayon tayo karkarara kiti Apo. Agyaman gan ko na. Kadagiti bendisyon. Panakapili tayo nga maipapayan. Kadagiti blessings. Kaya panagbalin tayo mga blessing. Kadagiti do mga tao. Pakasana, enjoy the rest of the day. Bye-bye!